Football Titi Parjasari Samriat Pathumna ngai thavele donta ila Lautaro Martinez Inter Milan forward rin role hian in khel achol san huna omdan tura soya in khel ka chol san huna chuan football a hian kain mangjui don lova he in fiamna le a chevel thil te hi chenjui nan ka du lo shim ka chol huna chuan ka chungchang ka omdan te in rhezui kher lawang ka bo mak don Inter Milan atang hian in khel chol san ka duwa tuna tak hi chuan mundanga in khel tura in mit thlavel te hi chu a har sakhop mai ma se football ania hriat lo atama club lam hian min pet chuak ani ngot lo chuan he muna hian ka cham zel don ati ani Inter Milan hian kumsang ni sompariat khan Lautaro Martinez hi an la luta khami ma kha chuan Inter hi kumsari chung major trophy choimi alovin an oma an tlaniam man le ma se Martinez an lak lu nuwa an kang chak leya champion no moi po pakwa loi an choi der to Italian football a po rorel tu an ni le theya Argentine forward hi an that pui le hetiang khopa an that pui na ange le thu asoi hi Inter Milan tan chuan thulom ombik atling do na angai that thla khopang ma se Martinesian football khovela nun man hi ha thlak ati te po animai theya in khel achol san huna chuan in manzui atum lo bur mai sia are ve de wangwang don ani mele Karim Benzema hian Mbappe chungchanga PSG le Real Madrid tana khel omzia ti hian asoifia ani kha PSG a chuan Mbappe hi game lungphum ama a in ngat an nia ama milin atim meiten an khela Mbappe milin an game speed te mun all siam te Mbappe atalna theidan turberin an khel thin ani Real Madrid a ero adang daya Real a chuan tunge ini apoimo lemlo engtik lai poin player a in club alianzo ka chu wangin player tan in siam rem mai lo chu du thlan tur aom lo dressing room bohruak a po club kalphung mila in siam rem angai pressure le riruput manga po Real Madrid ni dan thin anga in siam rem ve mai angai Madrid a chuan goal le statistic vela chau ante ve ngai lova hun har sa a eng ang mi nge ani semi final a eng ang zia nge a chua final a eng anga pau khau nge ani ti te ani jok thin khovel pumin athlir na hmuna real tan a in pek na zoka ante thin ani hei hi Mbappe tan chuan PSG le Real Madrid a danglam na lian ber ani po karinga ani hian PSG a kha chuan beiseina tamtak aphura Madrid a ero history ro pui taka phur chu pressure chu mi in a hriat thiam to chuan adik khlup to thina Real Madrid player ni dan tur ang takin a khel thei to mai thina ni ati ani Karim Benzema hian anam pui France player Mbappe tan hian in siam rem angai atina ani ber ome Real Madrid kai hroi lai lok tu Alvaro Arbeloa chon tun season azo huna Real Madrid a chwa san don ti ati chiang veta a Real Madrid hi coach angin a kai hroi chunjom don lo ti chu a chiang renga ma se Real a hian Mourinho coaching staff a atel zui ring tu anom noka hei ero athleng don talavani Arbeloa hian soin Mourinho hian technical team thazet maya neya a chevela amamo angmi anei Madrid a hian alo kalani chuan chungmi te nen chuan an lo kalang akianga na thoka omve na chance ka nei lo kahmalam hun kalzel turero thotan ni atangin kangai to ve ang atia zanina La Liga a timin el somni zinga sompariatin an match na nungber an khel dona pathiani zandar sompani lechan vea tun seasona La Liga match na nungber khelin Villarrealin Atletico Madrid an mi khwal don boka hemizo La Liga season kalmeka match khel tur zongjong te khel zovek ani nuwa a hoilam tur angai tua don ani English Premier League club Fulham kai hroi tu Marco Silva club lian jok then khatina an helmek hian kar tharlo om tura ahmalam hun tur chungchanga thutlukna asiam dona kumsomli pariat mi Portuguese manager hian tun season dai chau Fulham a hian contract aneya Fulham hi chuan chel an duwa ma se ama Silva hian thutlukna ala siam lova tun thlangin contract thar chungchanga po anla in rem thei lovani Fulham hian tuna hian kumthum dang an hena cham thei turin Marco Silva hi contract an si mu mek ani Chelsea in Xabi Alonso an min ma khan Marco Silva nen po hian soizom an niya tuna hian Portuguese club tha Benfica Mourinho chwa san tur club in an be se mek ni in tarlan aombok Manchester United chuan Michael Carrick hi an team manager nget atan an nem nget ta a kum ni dai contract an zia pui kum somli palimi an midfielder thin hian season chunhulama United hi kai hruain tho hlei theilawa omreng kha akai thowa akai tho mai nilovin chak takin atlan pui par para
European competition an khel phak angem ti thin kha Premier League match thum habak an nei lain Champions League a khel phak pui der to United hian manager dang tapa Bultan thatle ai chuan tiin a thlen china an mani che that pui tu kerik hi rin tlang lo an duwa tifu ngei tura po anin be sei Pep Guardiola chuan ama chungchang hriat thiam thei turin asoita a kum som hi tamdeu mayasin chuwangin he club hian manager thar amamo ni in ka hria thathau na thar nen heng player ro pui tak tak kan nei te hi bung thar kai pui tura thathara kai hruai an ngai kum som nuwa chuan malam hun kal zel tura tan chakna ka nei to lowin ka in hria ni thum dana match om thin te champion no moi chuwa na sataka beite player te ma a omreng te hi katlin talo ni berin ka hria a in sasenga kongdang kan hoi ve theina tura in chibai ahunin ka hria chu tu tan po atha ani chu ring lo ni ila min ban box si lo sela ka cham zelang ma se tun hi hun thalai ber chu ni in ka hria ati ani zirtop ni zinga a player te hne na a chhuat tur thu a soi to a chumi tum chuan kazam chheleya ama zong aya na sa in kazam hialani ati hetiang ani ta ka chuan Pep hian City hi a season hunung bera FA Cup le Carabao Cup a choi puya in elna a khel pui zong zonga no moi choi pui vek to tu hi City hian an club chanchina manager ro pui bera an chal lo thei don lawani Pep hian team dang akai hruai le ngal mai don lawa a chol hadam ri phot don ti po soin heti rual hian City Football Group a Global Ambassador mo phurna a chel zui don ti asoitela coaching aya hadam jok na a thokri don Pepa hawin Manchester City hian an ro pui wanglai an tonga Pepa kai hruina hnuaya hian City hian Premier League no moi voi rukte meu an choi mana FA Cup no moi voi thum choin Carabao Cup no moi voi nga an choi boka FA Community Shield thum choi bokin Champions League UEFA Super Cup le FIFA Club World Cup no moi te voi khat theu an choi mana Pep hian in elna a khel pui zongzonga champion no moi a choi pui man vek Spanish manager ro pui tak dang Luis Enrique hian Pep Guardiola chungchang hi ti hian asoi to ni kha Pep Guardiola hi manager omto zongzonga ro pui berania akianga hian kum tam tak om kaladu ani hi number 1 ania manager thaberani Anton Turber ania chu no moya choite wangchau po ni lovin he in fiam na hi athak dang lam tak lok wang zo kani ati Luis Enrique hian Pep hi manager omto zongzonga thaber ro pui bera angai ani Premier League khel phak tur zone na championship playoff final match chu jan in dariata an khel don ta a spy an tirawanga final in pet kai to Southampton pai an nia season tharatan point li an pai sak boka semi final a Southampton in an hne tak boro in final an khel don ta zoka chutiang tur chuan thunei tu ten thutlung na an siam ani final lu team pakhat jok Hull City la in final a kan ma chhon tur Southampton milin in bua se na kan nei vek towa team dang ma chhon le thut te chu kan tan affair lo ti vele in Southampton pai ro chuan final khel lovin Premier League a min hlang kai mai ro an tia dan semi te an ruai ma se thunei tu ten an ruah mana an kalklang puya zan ina hian dariata Wembley Stadium a Hull City le boro anin ma chhonanga achak zokin season thara English Premier League an khelang atlom zok ero chuan season thara championship an khel chhun zom thung don ani championship playoff final match hi pawn maktadoi zani man match ti in an soi thina Khovela football match sum keng tamber an ti thin bok achan chu Premier League in pet kaina match ania achak zok tan an chak man atam hle Premier League an khel phak chuan an sum mu an lak lu apung hluaya tun season a relegate team Burnley po in La Liga champion Barcelona ain an hlo tam zok kha chuwangin Premier League a hian sum atam lutuka Premier League khel phak hi club te deuh tan phei chuan hlok ol na atlingani Premier League an khel phak chuan sponsorship thazok hospitality revenue tam zok sum do na po lok zual sot na akeng tel ngala chu club tan chuan id lo thei ani lo Khovel huapa club langsar tak an ma chhon theina ani boka wangin chung ang club an ma chhon rum phei chuan lok na tam le zual an tel thei thin ani Premier League ka kai thar team reng hi an relegate le ngalani chuan parachute payment an tia an relegate nu kuma po Premier League atangin sum an la dong zui zela chu chuan club kal zela sum le paya din mun chelutuk tur aven sak thin hei wang hian Premier League khel phak hi a hlu tak zeta championship club tan chuan Premier League hi khel phak tum ngei angai ani zan in le naktuk pathiani zana te hian in elna sang khel chhun zom turania
zanina hian Spain League sangber La Liga a season kalmeka an match day hunhung ber an khel do na team pahnih ti lo team in el som ni zinga som pariatin zanina hian an match hunhung ber an khel don ani zanina hian zan lai pel dar som pahnih le chan veya arwalin match kwa hi an khel do na heta hian Alaves in Rayo Vallecano mi khwalin Celta Vigo in Sevilla an mi khwalanga Espanyol in Real Sociedad mi khwalin Getafe in Osasuna an mi khwalanga Girona in Elche mi khwalin Mallorca in Real Oviedo an mi khwaldon boka Real Betis in Levante mi khwalin Real Madrid in Athletic Club an mi khwaldon boka champion lai Barcelona hi Valencia muala an lenglu don bok zanina vek hian Serie A team then khatin an match hunhung ber an khel do na dar kwale achan veya Bologna in Inter Milan mi khwalin dar som pahnih le minute som panga a Lazio le Pisa anin machon don boka Serie A hian heng team pali te hian zanina hian tun seasona an match hunhung ber an khel don ani German Cup a Euro final match an khel do na dar som pakhat le chan veya Bayern Munich le Stuttgart anin machon don naktuk pathiani zana hian English Premier League ka season kalmek an khar do na team in el som ni ten an match hunhung ber an khel don video kan ti chu masaka khan thil thleng thei sang sang te kan soifia to kha tunchuma hi chuan soifia non talo maila in ma chon tur te hi kan soido na ni pathiani zana hian arwalin team in el som ni te hian match hunhung ber hi an khel do na daria le chan vea match an khel tanang heta hian Brighton in Manchester United mi khwalin Burnley in Wolverhampton an mi khwal do na Crystal Palace in Arsenal mi khwalin Fulham in Newcastle an mi khwalanga Liverpool in Brentford mi khwalin City in Aston Villa an mi khwalanga Nottingham in Bournemouth mi khwalin Sunderland in Chelsea an mi khwal don boka Tottenham in Everton an mi khwalanga West Ham in Leeds United an mi khwal don bok pathiani zana hian tun season La Liga a match hunhung ber khelin dar som pahnih le chan veya Villarreal in Atletico Madrid an mi khwal don bok Serie A po inrini zana in lan lo team dang zongin tun season Serie A an match hunhung ber khelin daruk le chan ve atangin match an khel tan do na heta hian inlan tur langsar zuala dar kwale achan veya Napoli in Udinese an mi khwalanga dar som pahnih le minute som panga arwalin match nga an khelanga heta hian Milan le Cagliari in machonin Cremonese le Como Verona le Roma Lecce le Genoa baka Torino le Juventus te anin machon don ani Saudi Pro League an champion nuwa mitui nena an hlotlin na lom Cristiano Ronaldo mitui tla chungchanga khan Thierry Henry hian angai dan ti hian soya Saudi Pro League an champion nu khan mi ten Ronaldo mitui tla an muwa mi then khat chuan an lo nui zat man mo achan chu a khelna hmun an ngai tuwa nui zat tok leka an ngai keina ka thlir ve dan ero kha thil thleng khan engwangin nge Ronaldo hi infiami ro pui berte jingami ani thei ti a hril fiain ka hria infiami kan mu to zongzonga ro pui berte jingami ani he player hi football khovela ro rel to tu ania Champions League no moi choi to Ballon d'Or dong to England Spain le Italia po league no moi choi to Portugal kor hachunga international trophy choi to ani hian tu laka ma tunge ani finfia na tur anei to lova a finfia vek to kumsomli pakhat mi ani to chungin ama angrengin lo tlin na ala loma aril rupun mang ala ngai reng ama hi la al thatakani Sporting Lisbona no pangtea ain khelaya aphurna ang thaukha ala neya hei hi chu thilpa ngai ani mi alo player tamber hi chuan major trophy pakhat emo pahni emo an choi to chuan unreal tramna an chom nung to lo thina Ronaldo ero chutiang mi ani ve tlat lo mi ten talent hi an soi cham chi thina ma se ril rupun mang jok hian ani legend tak tak te hi clear thin jok Ronaldo hian season tinin a season hnung ber tur ang main theitop chuain training anei thina match tin hi angai poimo vek boka hei wang hian ani kumsom ni don chu top level a aom reng thei he generation a hian player an lo langa an bole thuaya Ronaldo ero acham reng a lo chua to zongjong te ngai tua hian lotlin chaka tui halna tak tak ala nei zel thei te hi oi a har sa jok hiala hei hian thang thar zel te hi ro puina hi theina nei san lama ain ngat lova in hlan na in pek na tak tak in thunun theina tlona le ahim china ringot omdu mi lona a jok hian awmani ti hi zirtir mol ro se Ronaldo hi idu hle ani theya I ho hle po ani theya ainga po chuni sela aril rupun mang hi chu iza hle turani football khovel hian Ronaldo ang reng renga in elmi turu hi ahmuto mi alo thei atiani Thierry Henry hian Ronaldo mitui Saudi Arabia a luang mitam takina an nui zat kha
nuipui na chan tur pakhat ma amu ve lova ngai san vongvong na tur amu tam zual na ani jok kan topic nung beratan BBC na transfer thuleng atarlan hi soita ila heta hian Spanish chanchin buten antarlan danin Barcelona chang Robert Lewandowski thlak na turin Atletico Madrid atangin Julian Alvarez laklu antum dona Bayern Munich atangin Harry Kane an bei sei boka anni baka hian Chelsea atangin João Pedro laklu antum don boka anni pathum hi an lalu theivek don ani poin an pathum hi chon laklu antum lava an zinga hian tu emober hi Lewandowski thlakna turin laklu antum ani Italian chanchin buten tar langin Manchester United chuan Brazilian midfielder kumsom hi parukmi Atalanta midfielder poimo Ederson hi an lalu dona amana Paul Magdalene somli paruk an seng don Sky Sports in tar langin Manchester United in laklu antum Atalanta midfielder Ederson hian Spanish club Atletico Madrid apandu zoka mase Atletico Madrid hian Brazilian midfielder dang kumsom hi pangami tuna Wolverhampton ta na khelmek João Gomez hi laklu andu tak zok awangin Atalanta midfielder hian adu ber club laudeu tan akhel atul do ni in alangani Liverpool i kho in tar langin Liverpool chuan Atletico Nacional atangin Colombian teenager Samuel Martinez hi an lalu dona Barcelona le Borussia Dortmund te makhalin kumsom pasari mi attacking midfielder talent nei thatak hi an min ani Mirrorin tar langin Newcastle le Aston Villa te chuan Osasuna forward kumsom ni pani mi Victor Munoz silaklu antuma Newcastle big hi chuan an forward poimo Anthony Gordon hi an chel zawdon lova an ngai towa Bayern Munich in Gordon hi laklu antuma chuwangin Gordon a hmun ruak no kha na turin Victor Munoz hi an bei sei ani Team talk in tar langin Everton in laklu antum Manchester City center back John Stones hi German champion Bayern Munich in laklu antum vea chuwangin Everton le Bayern te hian John Stones hi anin chu do ni in alangani Telegraph in tar langin German club Leverkusen chuan Bournemouth atanga input chuak tur Anthony Iraola hi roi ngei antuma offer siam turin anin pei thokhat to hetila hian Crystal Palace point Spanish manager thatak hi laklu tumin tran an la ve mek bok Italian chanchin buten tar langin Roma chon Marcel atangin English forward kumsom ni palimi Mason Greenwood hi laklu andua West Ham atangin Dutch forward Somerville po laklu antum Football Insider in tar langin Premier League club Bournemouth chuan Sporting atangin Ivory Coast center back Ousmane Diomande kumsom ni panimi hi laklu antuma kumsom ni pakomi Argentine defender Marcos Senesi hi anchel zawdon si lova ani hian a contract mangzawin a input chuak dona amun ruak no khana turin Sporting center back hi laklu antum Team talk in tar langin Newcastle Aston Villa Leeds United Brighton le Crystal Palace te chuan Juventus atangin kumsom ni parukmi Canadian forward Jonathan David hi laklu antuma anin chu mek ani